les dépenses qu'il a fait depuis le mois de décembre 2022 jusqu'à mois de juin 2023. Toutes les questions, vous allez les poser après, une fois qu'il va finir, voilà, ce petit bref. Et on verra ce que ça va donner. Bon courage. Mersi, Virginia. Mai pe scurt, mult s-a întâmplat în ultimele câteva luni. Să începem cu ultimele 3 luni, de când a început acția de oferire a mai multor părți. În timp ce cumperi o parte, primești ca bonus X2, dacă se investește acolo mai mult de $1000. Și asta a fost un sprijin din partea investorilor, din cauza că am avut un termen scurt pentru a achita brevetele. Deci, ca să fie clar, ați procurat acții care s-au dublat pe parcurs și au fost investite, corect? Da, asta investorii, nu eu. Da, ok. Donc, on va commencer par les derniers 3 mois, dont il y a plusieurs choses qui se sont passées, notamment l'acquisition des actions que vous avez investies, que vous avez évidemment payées, qui se sont doublées par la suite. Dès le départ, vous avez commencé avec la somme de $1000 et par la suite, par l'achat d'une action, vous avez gagné le double. Dar se referă doar la cei care au investit de la $100 în sus. Adică de la 100 până la 400 se măreau cu 20%, cei care de la 100 până la 500, de la 100 până la 499, de la 500 până la 999 se dublau cu 50% și de la 1000 în sus cu 100%. Sauf que pour ceux qui ont investi entre 100 et $500, enfin, les bénéfices ils sont de 50%, et ceux qui ont investi de $1000 et plus, les bénéfices sont de 100%. Și asta a ajutat foarte mult compania ca să achite solicitările de brevet în diferite țări. Noi deja am achitat mai mult de 60 de țări și la moment suntem fericiți că am reușit în termenul dat să ne patentăm în atâtea țări. Dar mai avem încă vreo câteva țări, asta până pe 20 august. Până pe 20 august mai avem un termen de, astăzi este la noi 3 august, 17 zile mai avem. Deci doriți pe astea 17 zile să fie finanțarea, evident, eficientă, corect? Nu, numai ce am spus, așa și trebuie tradus. Adică noi mai avem 17 zile ca să ne patentăm în țările rămase. Noi avem 17.000 de investori, așa că pur și simplu eu povestesc istoria. Ok. Donc, ce fait, ça leur a permis d'avancer en 60 pays et de pouvoir financer leur brevet qui a très bien fonctionné, qui a eu un bon résultat. Et là, ils ont encore à leur disposition 17 jours pour avancer, enfin jusqu'au 20 août, pour y avancer dans quelques pays d'or. Exact. Și este foarte activă piața din Franța. Chiar observ multe investiții intră din Franța, cu tot că nu sunt poate sume mari, dar în schimb foarte des se investește. Ce qu'elle a remarqué, c'est que le marché en France, le marché français, il fonctionne super bien. Ils ont des investisseurs français, même s'il s'agit des pas grandes sommes, enfin, ce sont des sommes qui sont plutôt éligibles, mais ça fonctionne super bien sur le marché français. Din noutăți, s-a întâmplat multe evenimente interesante, de exemplu, fabrica din Abu Dhabi care produce mobilă de clasă de lux pentru persoanele care de mult trăiesc, adică localii din UAE. Pe acest cui aparține societatea, a venit la noi în oficiul nostru din Dubai
și a propus să lucrăm împreună, adică să producem în societatea lui, în fabrica lui, să producem aceste oglinzi. Évidemment, ils sont en collaboration avec une usine qui fabrique des mobiliers de luxe. Et récemment, ils ont eu un rendez-vous dont le propriétaire de l'usine leur ont proposé de collaborer et de fabriquer les miroirs et de leur production, en fait, de l'évoluer dans l'usine avec le mobilier de luxe. Nu cu asta, După care noi am plecat la... trebuie dispens microfoanele la cei care... Vous pouvez fermer les micros, ceux qui ont les micros allumés, vous pouvez juste les fermer, s'il vous plaît, puisqu'on entend du bruit. Merci beaucoup. Désolé. Și... Gata, am stâns. După care noi am plecat la el în oficiu, la directorul acestei fabrici și am văzut fabrica, asta s-a postat în canalul de noutăți, în Telegram și pe toate rețelele sociale de socializare. Am văzut cum lucrează, am confirmat tuturor că, într-adevăr, fabrica e posibil de produs oglinzile noastre și deci rămâne doar să îi scălim contractul cu domnul și atunci pornim fabricarea, cred că anul acesta vom porni, după care, după vânzări, chiar și cât de puțin, dar investorii vor primi dividende. Donc, par la suite, ils ont eu une réunion, ils ont fait un sort de rendez-vous sur les lieux de l'usine. Ils ont un peu inspecté les lieux pour voir comment ça se passe, le matériel. Et la décision qu'ils ont prise, c'est de commencer à produire leurs miroirs dans cette usine de luxe. Le propriétaire est bien d'accord. Il lui reste uniquement de signer les papiers, en fait, de signer l'accord et le contrat de fournisseur et de commencer le travail, la fabrication. Le moment où la fabrication commencera, ils se disent que peut-être ça débutera cette année et à partir de la fabrication, il aura directement des bénéfices. Inclusiv fabrica din Rusia, la fel, așteaptă să facem... Eu până acum am vorbit numai cu ruși, mi-e foarte greu să mă exprim în românești corect. La fel. Uite, spune cum ți este mai simplu, te rog, pentru că când traduc, eu traduc sensul, nu traduc cuvântul. Eu am înțeles, totul ok. La fel, fabrica din Rusia așteaptă instrucția de fabricare a produsului nostru și la moment avem colegi cu care am semnat parteneriat, care se ocupă anume de fabricare, adică de instrucția de fabricare a produsului nostru la nivel de vânzări. Adică noi până acum am avut prototipuri care pur și simplu le demonstram cum funcționează, cum e făcut și așa mai departe. Dar la moment noi deja terminăm crearea instrucției pentru a oferi partenerilor de franciză ca să poată să fabrice la ei în societăți produsul nostru. Également, ils ont une société qui se trouve en Russie, en Fédération de la Russie, qu'ils attendent de collaborer avec eux. Puis ils attendent plutôt les instructions de collaboration et de fabrication de miroirs, puisque jusqu'au moment où ils leur ont envoyé des prototypes, des petits monstres qu'ils pouvaient regarder, qu'ils pouvaient utiliser. Ils ont beaucoup apprécié. Et là, ils sont en train de travailler sur des schémas qui vont les transmettre par la suite à la franchise et ils pourront travailler sur ça et se développer en Russie. La fel, am organizat 2 întâlniri cu reprezentanții companiei Sony din Dubai și din întregul Orient de Mijloc. Compania Sony poate fi un partener al nostru care ne va oferi piesele necesare, adică ecranele și camerele. Asta e una din cele mai importante piese a oglinzii. Ils ont eu également 2 réunions
avec la société Sony de Dubaï et de Moyen-Orient. Et ça s'est très bien passé puisqu'ils sont d'accord pour leur fournir les pièces qui permettront la fabrication des miroirs par la suite. Se prevede încă o întâlnire deja cu managerii, mai mulți manageri, ca să demonstrăm cum funcționează oglinda, ca să vadă mai mulți din manageri, ca să iei o decizie în potențialul nostru parteneriat cu compania Sony. Il leur reste uniquement de voir encore certains points et faire une réunion avec l'entreprise Sony, voir les managers également, pour prendre les décisions définitives et mettre à jour tous les paramètres qu'ils utiliseront par la suite. Deci, suntem în oficiul la moment, reparația continuă. Deja săptămâna viitoare, cred că definitiv terminăm și deja vom putea demonstra totul cum funcționează, dar pot să vă arăt la moment unde ne aflăm și unde lucrăm. Okay. Tax. Actuellement, ils se trouvent dans l'office de base. Ils sont en travaux, mais ils peuvent déjà vous montrer une petite part des choses, en fait, de leur travail qu'ils ont fourni pendant cette période. Deci, partenerul nostru este Denis Teaglin, care reprezintă 3 proiecte, proiectul Veter, proiectul Gorodles și proiectul Vada. Deci aici sunt oficiile lui. E un oficiu mare, un warehouse, unde și noi deja avem oficiul nostru. Se află, iată, aici. Donc là, tout ce que vous avez vu, c'est une grande entreprise. Hein? Il est entretenu par une personne, Victor. Comme tu l'as nommé, Victor? Denis Teaglin. Ok. Et donc, il a déjà 3 projets qui sont en cours, et notamment un des offices de 7 grands bâtiments, il leur appartient, il est concerné pour les fabrications de miroirs. Deci, cred că zilele următoare terminăm reparația și deja etapa următoare în primul rând terminăm cu patentarea brevetelor. Suntem deja, cum am spus, în peste 60 de țări și continuăm cu patentarea în următoarele 20 de țări, care sunt puțin mai slab dezvoltate economic, dar nu chiar așa, pentru că Australia, de exemplu, mi-a permis să trimitem solicitare de brevet până pe 20 august. Și de asta avem un anumit număr de țări care putem să le patentăm anume pe data asta. Și terminăm etapa de patentare. Este în reuniune. Vous avez des questions? Eu am scris microfonul sau vreau ceva să spui? Nu știu. En tout cas, là, jusqu'à fin de mois, il est comme de finir déjà les travaux dans le bureau afin de bien s'installer et évidemment de se lancer dans d'autres 20 pays qui, ils sont considérés comme mal développés économiquement, mais ils ont, par exemple, Australie, un pays qui attend de bien les accueillir et ils ont tout le soutien. Ils ont vraiment un bon marché qui pourra fonctionner en Australie. Asta e exemplu, dar mai sunt mulți țări, Zeelandă, Noua Zeelandă, nici nu mai sunt mici țări, mai sunt Moldova, țara mea natală. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plusieurs, par exemple la Nouvelle-Zélande ou Moldavie, qui est notre pays de base, d'origine. Apropo, a fost achitată chiar și, acum o să spun denumirea, se numește o regiune în Africa care anume pe Africanская региональная организация промышленной собственности. Asta sunt 6 țări din Africa. Cum îi spui tu în rusă? O secundă. Regiunea africană organizată pe промышленная собственность, asta se traduce ca... Ok. Ok. Également, il y a l'organisation de 6 pays d'Afrique
c'est l'organisation de la propriété privée et de l'élaboration sur ce côté privé des entreprises qui leur a financé une bonne partie du projet. Organizațion regional african de la proprietate industrielle. Deci avem depus și aici solicitarea de brevet. Et donc, ils ont déposé également et dedans la sollicitation du brevet et de leur développement. Deci, următoarea etapă îi crearea prototipelor și participarea la expoziții, unde vom căuta parteneri potențiali, investori, însuși investițiile, în căutarea investițiilor. La nouvelle étape, c'est la création des prototypes et la participation aux expositions, aux concours, afin de gagner dans des investissements et gagner dans des partenaires. Cine, te rog să te uiți care sunt întrebările scrise în chat-ul din Zoom, că sunt câteva. De obicei ei scriu acolo. Spun să închideți microfonul și atât. Eu mă ocup de asta. Dar ei le pornesc înapoi, nu știu. Deci care e prima întrebare din chat-ul din Zoom? Nu au întrebări pe Zoom, pe chat. Nu? Sunt 12 mesaje. Da, sunt, dar ele tot vorbesc despre microfon. Și on spune că e conférence superbe. Je suis en train de traduire les messages que vous avez écrits dans le chat de Zoom, en espérant qu'il y avait des questions, mais je vois juste que, voilà, il s'agit des micros, le souci avec le micro. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire, vous pouvez les poser. Până când eu vreau să mai explic, deci avem lista de cheltuieli financiare. Deci de tot s-au investit din luna, chiar de pe data de 25 decembrie până la sfârșitul iunie 2024 s-a investit $281.278. Concernant les dépenses qu'ils ont dû effectuer depuis 25 décembre 2023 à mois de juin 2024, il s'agit de la somme de $281.278. Dintre care sunt salarii la echipa noastră care conducem cu proiectul. Parmi ces dépenses, ce sont notamment les salaires pour les employés qui font partie de l'entreprise et du projet. Fotograful care a lucrat și lucrează cu noi din luna decembrie până în ziua de azi, dar socotim până în iunie. Deci aici am cifre, dar nu cred că e bună să le citesc acum. Ele vor apărea în cabinetul personal, anume cei care sunt participanți la grupa care controlează investițiile, grupa de controlori care controlează investițiile. Il y a notamment le salaire du photographe qui a mis à disposition des photos, des matériaux qui sont censés de faire une certaine publicité. Mais toutes ces dépenses-là, elles seront présentes dans le groupe avec toutes les informations concernant les investissements et les dépenses. Et ils auront accès notamment uniquement les investisseurs, les partenaires et ceux qui détiennent les dividendes. Mai departe, avem designeri care creează pentru noi fotografiile, care creează videourile din ceea ce filmăm noi zi cu zi sau când plecăm la întâlniri sau când primim oaspeți, adică în echipă este și salariul de designer digital. Ils ont également un designer, c'est un ingénieur professionnel qui sont en train de leur créer des prototypes, des types, des modèles qui seront voilà, à une consistance unique. Ei aici te întreabă dacă poți să le mai amintești odată suma pe care tu ai cheltuit-o, care ai utilizat-o și unul întreabă dacă comercializarea oglinzilor deja a început.
Păi suma am spus-o, $281.278. La somme, pour répondre à votre question de montant dépassé, c'est de 281 $278. Și a fost achitat marketingul, publicitatea celor care duc noutățile noastre în toată lumea, a fost achitat $46.914 până în luna iunie. Cum? Stai, domnule. Pe marketingul nostru este achitat. Toți care se ocupă de chestia asta înțeleg că primesc bani, adică salariu, pentru publicitate. Și a fost achitat în total, la fel, termenul dat din decembrie până în iunie, suma de $46.914. Également, ils sont en train de payer le marketing, cette partie de marketing et publicité qui leur a coûté depuis mois de décembre $46.000. Ei spune că aici este unul care spune că el a dorit să facă un paiement dublu ieri pe un pac de $100, însă a trimis doar $20 și n-a primit și-a primit în retur doar 10 pe contul său. Evident, nu-și mai găsește ceilalți 10 ca și cum și încearcă să vadă dacă este un suport sau ceva de genul. Este suport, poate fi găsit pe site-ul nostru, pe website-ul nostru, unde poate să dea orice întrebare. Poate să scrie și pe rețelele de socializare, că oricum răspundem la toate întrebările. Problema dată, când a apărut, trebuia brusc deodată să scrie în susținere. Pour répondre à votre question, Monsieur Momo, ils ont également un sorte de service après-vente que vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux ou sur leur site à eux. Et vous pouvez directement les contacter. Il y a toujours une personne qui s'en occupe de ça. Donc, vous allez recevoir votre réponse du moment où vous allez faire la demande près du service. Mai departe mergem. Salariul încă îl primește inginerul care lucrează încă de la început. Merge vorba de salariu mai, nu chiar jos, dar nici înalt, dar a lucrat în loc la companie cu care deja noi am făcut contract de parteneriat și de asta am trecut la un nivel mai înalt, adică cu o întreagă companie deja noi lucrăm. Adică ingineri și programiști, programatori avem la nivel profesional. Également, ça fait partie des dépenses, le salaire d'ingénieur et des programmistes, puisqu'ils ont quand même un niveau international. Ils font partie de toutes les autres entreprises avec un bon niveau économique. Et donc, ils sont assurés sur ce plan-là du côté des jeuneries. Și la fel avem multe videoclipuri care prezintă proiectul, unde au participat 29 de persoane care au fost achitate și la fel, adică au un salariu de o unică dată. Plus, noi, traduce asta, dar mai departe. Okay. Également, ils ont fait des matériels et vidéos. Ils ont plusieurs vidéos donc il y a la participation de 29 personnes qui ont dû être payées sur place, donc par un salaire unique, mais qui les a permis de faire un gros avantage sur la publicité. Okay. Toți cunoaștem că, cum am spus și am arătat numai ce, că mă aflu în warehouse-ul partenerului cu care împărțim deja 10/90 teritoria, sau poate mai mult, adică oficiul nostru este nici micuț, nici mai mare, dar e mult mai bine decât cel care a fost. Și la fel, s-a început totul de la oferirea platformei de a investi în proiectul nostru prin crowdfunding și se oferă 10% în toată luna, 10 sau 5, am încurcat, 5% din toată luna. Mai scurt, din decembrie până în iunie a fost achitat $28.127 pentru arenda acestei platforme de crowdfunding.
Donc, comme vous avez pu remarquer, maintenant ils sont déménagés, ils ont un nouveau office qu'ils partagent avec une grande penthouse. Et donc, ils ont mis en place la plateforme sur laquelle vous accumulez tous les investissements. Et cet investissement-là, cette plateforme-là, elle prend 5% par mois. Il s'agit d'un travail quand même électronique. Et là, depuis mois de décembre, ils ont dû de la payer presque 28 000 $. Mai avem Stai 2 minute, întreabă dacă mai sunt câteva documente în afară de documentele cerute inițial, da, pentru furnizori, și dacă știi când o să vină primele dividende, primele beneficii. întrebarea, cred că e de la nerăbdători. Vreau să spun așa o chestie, că startup-urile când se pornesc, cred că rare startup-uri oferă dividende și cred că care vor oferi dividende în anul când se pornește însuși proiectul. De asta, da, dividende vor fi anul acesta, presupun eu, cât de puțin, dar vânzări vor fi și dividende tot vor fi achitate tuturor investorilor care au participat prin investiții și conform cum au cumpărat, câte părți au cumpărat, atâtea și dividende vor primi. Și privița la documente, sunt doar documentele inițiale necesare, așa? O secundă. În privința la documente, ce? Aici este o întrebare dacă ei o să mai aibă nevoie să prezinte câteva documente, cu excepția celor care deja le-au trimis. Eu nu știu despre ce merge vorba. Ei au documentul în cabinetul personal, unde se vede câte părți au cumpărat de fiecare dată când comparau părțile companiei. Pour répondre à votre question, Momo, concernant les documents et les dividendes, toute la liste de documents, vous les avez sur votre casier principal personnel. Et il s'agit juste de la liste qui vous est demandée initiale. Après, concernant les dividendes, toutes les startups qui commencent, c'est évident, c'est compliqué de faire des dividendes pour la première année, mais ils sont sûrs que ça va arriver cette année-là. Ils ne connaissent pas le montant, mais en tout cas, tout ce qu'ils ont investi, en dépendance de leur part d'investissement, ils auront des dividendes cette année. Ok. Întrebare. Dacă breveturile din Alan sunt terminate? De unde? Din Alan. Încă o dată. Ei mi-au scris dacă brevetele din Alan, ce tip de regiune? De la, poate. Nu, așa au scris, din Alan. Sunt terminate. Aha, acum citesc întrebarea. Nu, posibil am înțeles să are în vedere, dar concret Dilan. Dilan e companie, se numește. Da, Dilan. Mai scurt, chiar am vrut să citesc acum în câte țări au fost solicitate. Sunt doar solicitări, nu sunt brevete obținute, dar sunt cereri care noi să obținem brevet, dar din secunda când noi tastăm Enter pentru a trimite solicitarea, că se face asta online, de atunci noi oficial putem să producem, să exportăm și să importăm aceste oglinzi dacă în caz că pornim fabricarea. De asta noi numai decât să așteptăm primirea brevetelor, noi putem deja să lucrăm, să muncim și acum voi citi țările unde deja noi am trimis. Okay. Concernant les brevets, pour répondre à votre question, ils n'ont pas vraiment besoin que les brevets soient terminés, ils ont juste besoin de sollicitation. Ça veut dire les entreprises vont leur faire la demande et du moment où il y a la confirmation de la demande, ils ont le droit et le pouvoir de faire de l'importation et l'exportation du produit. Donc, quand on dit que voilà, il y a un brevet et qu'on attend la finition du brevet ou la signature de celui-ci, dans leur cas, ce n'est pas vraiment nécessaire puisqu'il s'agit justement de la sollicitation de la demande. Păi, eu încep lista. Asta.
Et également, elle va vous communiquer la liste des pays dont déjà il y a les sollicitations effectuées. Je veux dire que pays avec déjà sollicitation de brevet. Russia, USA, United Kingdom, Canada, Vietnam, Japonia, nu știu cum se spune în franceză, Japon, Japon, China, la Chine, Arabii Saoudite, l'Arabie Saoudite, Brazil, Singapour, Qatar, Bahrain, Kuwait, Egipt, Turcia. Turquie. ARIPO, ça c'est Afrique régionale industrielle. Ça c'est seven tax. Asta e o țară din partea... Da, e 7 țări din Africa unde e o zonă industrială. C'était notamment un pays de cette organisation internationale d'industrie de l'Afrique. Israel, Mexic, Thailanda, Oman, et tu Europe. It's 38 de țări. Il y en a 38 pays qui ont fait déjà la sollicitation du produit. Total Ai o s-a întrebare aici? achitat Hai, spune. Total s-a achitat $45.161 pentru a trimite aceste solicitări în țările date. Au total, il y a 45 161 dollars qui ont été dépensés afin d'obtenir ces sollicitations dans ces 38 pays. Deci, mai am lista de cheltuieli, cred că va lua mult timp, să apară în cabinet personal detaliat unde s-a cheltuit banii, sau putem să întrebăm dacă doresc să asculte sau nu. Il y a encore une grande liste de dépenses qu'ils ont dû effectuer, mais tout ce rapport-là, vous allez le trouver sur votre cabinet, votre espace personnel. Mais si vous voulez entendre, on peut continuer comme ça. Je vois qu'Octave a une question de la l'Octave. Vous pouvez allumer votre micro. Ai o întrebare și la... Aha. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, Bilal? Ça va super bien. Voilà. Et merci infiniment pour les détails. Et je crois qu'on avait, ce webinaire, c'est un webinaire spécifique. On avait adressé une lettre là aussi. Je ne sais pas si le CEO... Allô? Virginia, transmite că se aude foarte rău, dacă poate să se mute într-un loc mai puțin, să stângă microfoanele. Bilal, on est vraiment désolé, mais on t'entend très très mal. Est-ce que tu peux juste t'éloigner ou te mettre dans un espace plus tranquille pour qu'on puisse comprendre ta question? Ce qu'on a compris de base, c'est que, voilà, enfin, tu es content déjà pour la réunion, donc ça se passe bien. Mais tu avais des questions concernant les rapports, c'est ça? Ok. El avea o întrebare cu genul de documente pe spațiu, pe biroul personal, probabil. Nu știu. Mai e o întrebare de... PCT a spus PCT, îmi pare mie, da? Asta e legat de brevet. E legat de brevet. Sama. Bonjour. Bonjour, monsieur Richidou, ça va? Oui, ça va très bien. Et CEO, merci déjà de nous avoir accordé cette réunion. Merci infiniment et merci pour les différentes informations que vous êtes en train de donner pour nous permettre de mieux comprendre en fait le projet Dylan. Merci infiniment. Je voudrais en fait continuer dans la même optique que Octave qui était en train de parler. Il a eu des soucis de connexion. En fait, il y a des gens qui se sont retrouvés ici et qui ne comprennent pas en fait l'objectif de cette réunion. Donc, on voudrait leur recadrer en leur disant que ici, qu'ils laissent les questions simples auxquelles on a déjà donné des réponses dans nos différents groupes. C'est-à-dire, à quelle année les dividendes seront versés, est-ce qu'on aura d'autres documents à ajouter
il n'est pas question de ces petites questions-là. Donc, tous ceux-là qui sont actuellement connectés, je vous en prie, laissez le CEO nous décliner la roadmap, d'accord, de son projet, les stratégies mises en place, comment l'équipe est en train de travailler pour faire avancer le projet. C'est ce pourquoi nous sommes là et nous avons également des inquiétudes par rapport au projet. On voudrait mieux cerner le projet afin de l'implémenter parce qu'on sait que l'innovation et Dylan Mirror Technology est quelque chose qui est demandé, est quelque chose que nous voulons en Afrique. Donc, on voudrait mieux comprendre, en fait, le projet Dylan pour enfin l'implémenter, pour avoir, c'est-à-dire tous les outils pour faire sa promotion. Merci. D'accord, merci à vous, je Merci, transmets ça. El îți mulțumește pentru o reuniune, spune că tot e perfect, cere ca cei care pun întrebări inutile în chat să se abțină un pic pentru că s-a primit o reuniune puțin mai haostivă. Din punctul ăsta de vedere, sunt multe persoane care nu au idei despre ce discutăm noi inițial. Și el spune că proiectul dat e foarte interesat pentru Africa, vrea bine să-l adopteze în Africa, dar vrea să aibă mai multe detalii despre cum tu o să dezvolți proiectul Dylan. Asta, da? Păi, detalii, eu de mult vorbesc. Mergem pe etape. Pe website-ul nostru este harta noastră care e împărțită pe câteva etape. Prima etapă s-a finisat, a doua o începem. Asta e participarea la expoziții, unde vom căuta investiții mai multe, din cauza că fără investiții nu merge, nu înnoată bărcuța noastră și de asta următoarea etapă e participarea la expoziții cu crearea a mai multor prototipuri și instalarea în diferite puncte ale lumii pentru a arăta lumii că această oglindă trebuiește și să o vadă cu ochii lor toată lumea, să o filmeze, să o arate și ei la rândul lor, să o demonstreze altor și tot așa mai departe. De asta următoarea etapă e aceasta, dar mai departe tot planul, dacă prin cuvinte scurte, e să producem și să schimbăm istoria oglinzilor. Și asta. Pour revenir à la question de développement du projet Dylan, il s'agit de plusieurs étapes qu'il vient juste, enfin, on parle ça depuis dès le départ de la réunion. En fait, la première étape, elle s'est finie, celle des prototypes, de mise en place de l'office. Et là, ils ont la deuxième étape qui est celle de faire des sollicitations dans différents pays, de faire des expositions, afin de présenter à un public plus large ce modèle de miroir, de le faire comprendre que voilà, le monde elle a besoin de ce miroir-là, de le faire plus public et que les gens elles puissent en prendre connaissance déjà de ce qu'ils représentent vraiment. Donc, il s'agit voilà, de ces petites étapes qui sont en train de le mettre en place et que pour l'instant, elles fonctionnent plutôt bien. Vous avez tout simplement vu les rapports qu'il a donnés depuis le début. Okay. Dacă mai are cineva întrebări, poate să întrebe, dar vrem să vorbim doar cu liderii din Africa, așa că dacă mai sunt lideri, poftim, adresați întrebări. Donc là, c'est le bon moment pour les questions, mais il aimerait parler uniquement avec les leaders déjà, qui se sont bien impliqués et qui connaissent le projet. Merci, je peux continuer? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, merci. D'accord, merci pour la réponse. Et je pense qu'on est un groupe de personnes, surtout en Afrique, et nous sommes en train de vouloir développer véritablement Dylan, d'accord, technologie. C'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose d'ingénieux, et on tire chapeau aussi pour cette ingéniosité. Maintenant, nous avons déjà quelques questions. Et les 200 millions, d'accord, de dollars
qui seront attirés par le financement participatif, c'est-à-dire le crowdfunding. En 2 ans, nous avons un peu d'inquiétude à ce niveau-là. Quelles sont les stratégies marketing que Dylan a mises en place pour atteindre cet objectif-là? C'est ma première question. D'accord. Ei întreabă, el spune că voi aveți făcut un obiectiv pe 2 ani de zile de a ajunge la 200 de milioane de dolari și el se întreabă cum o să realizați, care este proiectul vostru de a realiza suma asta în 2 ani, pentru că el crede că e puțin imposibil. Păi da, a fost doar un proiect care a putut obține chiar și mai mult, $500 miliarde și asta e proiectul Skyway, transportul Unitsky. Păi încercăm să facem și noi ceva imposibil. Ne gândim că totul depinde de istoria care a fost până acum, că nu s-a mai făcut așa. Și de asta credem că următoarele etape o să dubleze și tripleze investițiile. Sperăm că toți care vor crede în proiect vor investi și ne țintim norii, dacă nu norii, dar stele. Dacă nu vom reuși să luăm stele, rămânem cu nouri. Ok. Donc, pour répondre à la question d'investissement et d'atteindre l'objectif de 200 millions de dollars, il s'agit tout simplement des exemples qu'ils ont déjà vécus avec le projet de Skyway et Transport Winneski, qu'ils ont atteint l'objectif de 1,5 milliard pendant 2 ans-là. Et donc, ils se sont dit que voilà, ils savent le projet qu'ils détiennent dans leurs mains, ils savent leur potentiel. Et ça sera très facilement d'atteindre cet objectif. C'est pour ça qu'ils mettent en place des étapes. C'est pour ça qu'ils sont en train d'évoluer, de faire de faire une sorte de publicité, de financer tout ce profil-là pour qu'à la fin, ils attendent le résultat qu'ils se sont mis dès le départ. OK, merci beaucoup. En fait, c'est ce que nous tous nous souhaitons. C'est ce que nous voulons atteindre. Pourquoi pas plus cet objectif-là? Je ne dis pas que c'est impossible, mais on voudrait juste savoir quelles sont les stratégies, l'équipe dirigeante, qu'elle est en train de mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce qu'on sait que ce n'est pas quand même une petite somme, mais rien n'est impossible. Merci. Avec plaisir. Merci vous. El spune că nu e o sumă imposibilă și adică îți urează să câștigi mai mult, însă el vrea detalii, iarăși revine la întrebarea asta cu etapele și cu programul pe care tu îl pui în joc, adică în lucru. Poți să dai detalii, spre exemplu, să revii asupra etapelor pe care voi deja le-ați finanțat, deasupra solicitărilor, știi, genul de lucru care, ca și cum îți avansează proiectul. Păi noi arătăm pe rețelele de socializare că s-a achitat o anumită cantitate de țări. Noi postăm solicitările de brevet. Țările care le-am dictat deja sunt trimise solicitările, însă noi nu am publicat încă. Vom publica în timpul apropiat. Strategia care noi o avem, o vom publica, o vom trimite la tuturor colegilor noștri, partenerilor, în timpul apropiat, din cauza că noi mergem pe etape. Eu înțeleg că trebuie să avem tot planul până la capăt, dar noi nu știm ce va fi mâine, din cauza că e un produs nou, care știm doar că tuturor le place și de asta planul care e de bază, cum și-am vorbit, e să găsim parteneri care vor produce oglinzi pe teritoria lor deja, pentru că deja pot să producă oglinzi simple și doar trebuie de adăugat pe linia de producere câteva instrumente speciale pentru anume tipul nostru de oglinzi. Asta vor face toți care noi vom face parteneriat pe franciză. Asta va fi în toată lumea. Degrabă va apărea un mic clip unde noi explicăm toată strategia în timp de 2 minute.
Plus, până vom construi fabrica noastră, noi vom folosi parteneriat pe franciză cu toți care vor dori și toți pe care noi îi vedem ca parteneri potențiali. Donc, pour répondre à votre question concernant la mise en place des projets et le travail qu'ils sont en train de faire pour atteindre leur objectif. Il s'agit, comme il a dit dès le départ, il s'agit des étapes. Pourquoi ils ont choisi des étapes et qu'ils n'ont pas publié directement un plan? Puisque le monde il évolue beaucoup, il y a beaucoup de changements et c'est plus pratique de garder une stabilité quand il y a des étapes. Puisque au niveau des étapes, dès que tu accomplis ton première étape, ça te permet de passer sans risque à une nouvelle. Ces étapes-là, elles consistent en quoi? Comme vous le savez, ils n'ont pas leurs usines personnelles de fabrication. Donc, ce qu'ils ont préféré, c'est de faire par franchise appel à des autres usines qui sont en train déjà de fabriquer des miroirs et ils auront tout simplement à implanter des lunettes différentes qui vont leur permettre d'effectuer la création des miroirs spécifiques qui seront leurs prototypes. Déjà, c'est un programme de ce type-là. Également, ils ont le programme de marketing et web marketing. Parce que, comme on sait, la publicité est large et il y a un effet énormément sur les achats et les ventes de nos jours. Et évidemment, ils vont créer un petit vidéo qui va durer uniquement 2 minutes, dont ils vont expliquer comment se passe cette fabrication, à quoi ça sert et toute l'utilité. Également, sur votre espace privé, vous en avez déjà tout le pointage avec les pays dont il y a la potentielle franchise et il y a ce développement de leur projet. Ils attendent juste de confirmer et de commencer à se lancer. D'accord, merci. Avec Et plaisir. je vais continuer et pour ne pas monopoliser la parole parce que je sais que d'autres leaders ont des préoccupations. Et je remercie le CEO pour son humilité. Et ici, c'est en fait une doléance ou une proposition en fait. Nous voudrions que le CEO pense à nommer des partenaires nationaux dans différents pays pour plus implémenter et créer un climat de confiance. Ça va nous aider à atteindre des objectifs. Bon, en fait, c'est ça qu'elle essaie de dire dès le départ, que voilà, il a donné l'exemple de 60 pays, il a donné l'exemple de 32 pays qui arrivent, notamment. Il s'est dit qu'ils ont déjà du potentiel partenaire, et c'est pour ça notamment qu'ils préfèrent de travailler par la franchise. Puis, soyons honnêtes, c'est plus facile de travailler avec les usines, déjà qu'ils ont une base, qu'ils ont un marché, d'accord? Ils ont du potentiel. Donc là, ils auront juste à faire livrer le matériel chez des usines par des franchises avec le brevet qui seront en train de fabriquer leurs produits. Évidemment, de ça, de la vente, on va gagner en bénéfice et ça sera moins de dégâts par la suite en attendant qu'ils ouvrent leur entreprise à eux personnelle. Oui, j'ai compris cet aspect-là. Maintenant, ma doléance concernait en fait quoi? C'est-à-dire dans le camp là, pour la promotion de l'entreprise. Pour la promotion de l'entreprise, nous, en tant qu'investisseurs, on voudrait avoir des représentants nationaux dans des pays qui développent plus d'Ilan Mirror. Je ne parle pas de franchise. Est-ce que vous me comprenez? Vous souhaitez, en fait, vous souhaitez avoir des représentants de différents pays avec qui ils collaborent, c'est ça? Très bien. Qui vont implémenter, c'est-à-dire qui vont parler de Dilan Mirror pour attirer plus de financement. D'autres projets le font déjà. Donc, d'autres projets le font déjà où ils ont nommé des leaders dans différents pays, d'accord, pour créer plus un climat de confiance. Cela va permettre d'attirer plus de fioles qui vont investir dans Dilan Mirror. D'accord, Voilà. je vais transmettre ça. Vasile, el spune că are mai mult, merge spre o propunere de activare, pentru că el crede că ar fi bine să fiți reprezentați de lideri internaționali
adică să vă prezinte ei proiectul vostru, așa o să vă permită să câștigați în sponsorizare și deja el dorește să aibă proiectul ăsta de publicitate, adică să vadă un aspect al proiectului dat și să vadă tipurile de lideri internaționali care sunt interesați de ceea ce voi propuneți și cum puteți, adică cum poți să dezvolți cu liderii internaționali toată partea asta de franciză și de încredere. Pentru că el e de ideea că adică ar fi mai bine ca să creați o relație cu partenerii internaționali și ca ei să înceapă să vă facă ca gen de reclamă și așa voi să câștigați mai mult în finanțare. Păi noi avem colegii de pe toată lumea care sunt din Africa, lucrează pe Africa, care sunt din Japonia, lucrează pe Japonia, care în Statele Unite lucrează doar pe Statele Unite și liderii între lideri nu trebuie să plece în alte țări, să încerce să cerească investiții unde deja se ocupă, dar asta nu e interzis. Adică dacă el cucerește spunem, într-un oraș, asta nu e nimic grav. Important e că acolo să nu fie deja vreun partener de-al nostru. Okay. En fait, pour revenir à votre question concernant le lien de confiance et les leaders internationaux, ils détiennent déjà des partenaires et des leaders internationaux, sauf qu'ils sont séparés, par exemple, ceux qui s'en occupent, qui sont des leaders en Afrique, ils s'occupent notamment uniquement avec l'Afrique, ceux qui sont enfin, ceux qui leur concernent Japon, ils restent uniquement sur le Japon, les États-Unis, ça reste les États-Unis. Et eux, ils se disent que cette unité-là, ça va faciliter la collaboration en fait et le projet, puisque déjà, ça va garder ce concept de concurrence, premièrement. Et deuxièmement, enfin, ça ne les empêche pas non plus d'évoluer, puisque si demain, ils veulent se développer plus dans le pays ou dans le domaine, c'est libre à eux, il n'y a pas de souci, sauf que voilà, il ne faut pas que ça touche un de leurs partenaires. Mais concernant le lien de confiance, il est déjà mis en place, puisque tous les partenaires internationaux qu'ils ont, ils sont impliqués dedans. Sauf que voilà, sur ce côté-là, si on s'entend à une réunion commune, à plusieurs personnes qui vont donner des aspects sur des pays ou sur des autres, pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque finalement, c'est un travail individuel qui se passe dans chaque pays. Ils ont réussi à adapter le projet en dépendance de cette partie économique d'un pays ou de l'autre. Mais il y a déjà un lien de confiance. Monsieur Rachidou? Oui, madame. Est-ce J'ai que vous compris. avez répondu à votre question, s'il vous plaît? Oui, vous avez répondu, mais ce n'est pas en fait, c'était pas en fait ma préoccupation. C'est-à-dire ici dans funding, on a dit les investissements. Et vous savez que ce travail-là, c'est pas un travail facile. Donc, moi, j'aurais souhaité que Dylan, notre projet, il avait pris le cas de Unity Street Technology. Unity Street Technology a On vous entend très mal. Excusez-moi de vous couper, mais on vous entend très très mal. D'accord, je vais reprendre. Rachid Sama. Monsieur Siten. Allô? Oui. Oui. Bonjour ou Bonjour. bonsoir selon le temps. Je suis Paul Denis depuis le Cameroun. Voilà. Je voudrais prolonger ou bien revenir sur la question de Samar Rachidou qui est parti là tout à l'heure. En fait, il parle de représentation nationale afin de mieux promouvoir le projet auprès des investisseurs. Parce que jusqu'à présent, nous évoluons presque, moi je veux le dire, en mode clandestinité, c'est-à-dire que nous parlons du projet, mais sans toutefois, moi je peux appeler ça, sans bénéficier de l'accompagnement, de l'assistance physique et même technique aussi de
de l'entreprise. Donc, nous voudrions, pour que le projet, n'est-ce pas, soit mieux perçu au niveau des investisseurs locaux ici sur place en Afrique, nous avons besoin donc des représentations nationales, de telle manière que nous pouvons organiser des événements qui sont soutenus, n'est-ce pas, par l'entreprise. Pour organiser des événements sur place ici, par exemple des conférences, par exemple des séminaires, etc. Parce que c'est la stratégie qu'utilisaient les autres entreprises qui ont eu à mieux se développer entre-temps. On a cité tout à l'heure le USP, on a cité d'autres projets. Donc, nous avons besoin que l'entreprise soit plus présente en termes de représentation en Afrique. Là, ça nous permettra de parler du projet à des investisseurs, sachant que l'entreprise est au courant de ce que nous faisons et que l'entreprise nous soutient. Voilà. D'accord. Donc, vous souhaiterez avoir des petites conférences mises en place en Afrique, évidemment, qui seront financées par l'entreprise afin que vous puissiez développer le projet. C'est ça, de le faire plus connu. Effectivement, effectivement. Ok. Deci, uite, ceea ce propune Paul Denis de Cameroon, el spune că ar dori să fie asistați, adică și susținuți mai mult de întreprinderea Adilan. În momentul în care ar fi de dorit ca ei să creeze conferințe, să creeze reuniuni la ei în țară, în localitate, ca să poată să promoveze produsul și să poată să-l facă public, să-l prezinte la un aspect de persoane care au capacitatea asta de a finanța și de a deveni sponsor. Însă, el spune că genul de lucruri e adaptat de multe persoane, spre exemplu, de multe firme, și ei ar fi dorit ca să încerce și ei genul de conferințe și genul de prezentări, care evident o să fie finanțate de LAN, ca ei să poată, iată, să facă prezentarea asta a produsului la ei pe loc. Am înțeles, asta va fi, cred că etapa care vine, adică crearea prototipelor și instalarea în diferite țări, asta va fi un oficiu, o să deschidem, însă totul depinde de investițiile, cum vor intra în proiect. De asta sper că investiții vor fi destule ca să reușim să facem aceasta. Vom crea, cum a spus, evenimente pentru marketingul dat și va fi oglindă acolo pe loc în regiunea, eu încă nu știu, apropo, eu nu știu cu cine am vorbit azi, s-a creat acolo după acel dialog. E Paul Denis Enegu de la Camerun. În Camerun, da? Să spunem că există mai multe orașe unde putem să facem așa evenimente, de asta vom alege doar un oraș din Africa, unde vom instala o oglindă, după care cu timpul vom crește și vom instala încă câteva în diferite puncte. Și după asta întrebați cu cine am vorbit pe telefon, că mie îmi scriu care au numărul meu, cu cine persoane și de asta să știu cu cine am vorbit. Ok. Monsieur Paul, pour revenir à votre question, ils envisagent bien de faire de telles conférences, de telles réunions, sauf que tout ça dépend des fournisseurs et des investissements qu'ils auront obtenus par la suite. Évidemment, ce qu'ils vont faire, ils vont choisir des villes dans des pays où ils vont installer leur office de base. Et cet office de base-là, pour débuter, ça sera un seul et unique, mais après, par l'avancement, elles vont se déployer un peu, elles vont se multiplier. Et évidemment, si à l'installation de cet office, il y aura un prototype de miroir dont tout le monde pourra en avoir accès et voir un peu la qualité, le matériel et tout ce qu'il en tient. Et elle est bien d'accord avec votre idée. Ils sont en train de la mettre en place. Actuellement, c'est juste cette partie un peu d'Internet, partie online, puisque voilà, ils sont en train de mettre des vidéos, ils sont en train de poster des photos, ils ont des réseaux sociaux qui permet de les faire connaître plus que ça. Mais les offices, ils arrivent. C'est juste que voilà, ils vont choisir pour le début un seul et unique ville dans chaque pays.
et après, ça va se développer petit à petit. La question qui se pose finalement, il a été contacté par téléphone parmi d'entre vous qui ont son numéro direct. Elle souhaite savoir avec qui il a parlé au téléphone. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, moi-même, j'ai déjà essayé, j'ai déjà discuté avec lui une fois, la première fois, c'était en décembre. Mais tout récemment, je pense que c'est le leader Octave ou je sais pas, est-ce qu'il y a le leader Gérard? D'accord. Oui, donc soit Gérard du Sénégal, je crois aussi Octave, Octave aussi. Voilà, donc il y a au moins 3 ou 4 personnes de différents pays. Ok. Tu ai fost conectat de Gerard de la Senegal și de o persoană Octav, dar inițial, adică el se gândește că tu ai fost contactat de persoanele date, dar nu are informația sigură. Nu e nimic important, dar pur și simplu nu știe, noi suntem acum cu persoanele care caută investiții sau cu pur și simplu investori, asta e interesant. Donc, pour ceux qui sont présents ici, en fait, quel est votre objectif de base? Vous cherchez des investisseurs ou vous cherchez à investir? Bon, moi, je vais répondre en disant que nous sommes des leaders, c'est-à-dire que nous sommes investisseurs, mais aussi nous cherchons des investisseurs. D'accord. Ok. Ei Ok. cu dublu rol. Sunt și investisori și sponsori, dar și caută pe cineva care să finanțeze. Bine, eu propun să încheiem Zoom-ul nostru, deja o oră avem. Mai mult de o oră, cred că deja e prea mult. Invit pe toți mâine pe Zoom, care va fi în limba engleză și sper că ziua de azi o să se repete, adică vom face deja mai des, vom ieși la contact, pentru că dialogurile aduc de multe ori mai multă roadă decât tăcerea și de asta, cum am spus, finisăm reparația în oficiu și sper că deja și oglinda data viitoare vom demonstra cum funcționează noul oficiu. Mulțumesc la toți și sper că v-a fost interesant și a fost cu folos informațiile care au fost prezentate. Elle vous remercie beaucoup pour votre patience et votre présence. Elle propose de finir la réunion puisque voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. Il dit également que la prochaine fois, enfin, vous allez avoir ce samedi une réunion Zoom qui va demain, pardon, dimanche, une réunion Zoom qui va se présenter en anglais. Ceux qui sont intéressés peuvent se connecter, vous avez le lien. Et évidemment, effectivement, on aura par la suite plusieurs réunions comme ça. Elles vont être plus disponibles de vous présenter le nouveau office, les prototypes de miroirs. Mais ça sera pour les prochaines fois. Il est bien d'accord de continuer la communication, de continuer la présentation, puisque voilà, en parlant, on trouve des idées ensemble, on va avancer sur le projet. Donc, Monsieur Rachidou, encore vous, dites-nous. Oui, encore moi, madame. Dites-nous, on est là. Merci. Bon, je pense que le CEO veut clôturer la réunion. Merci de nous avoir écoutés. Mais si ces genres de réunions peuvent continuer, ce serait vraiment formidable. Oui. Pour ma part, et je vais parler en nom des leaders que nous sommes investisseurs. D'accord? Nous sommes investisseurs. On n'arrive pas à se comprendre sur les termes, quoi. Nous sommes à la fois investisseurs et nous faisons l'affiliation, c'est-à-dire nous développons le projet d'Iran Mirror en cherchant d'autres investisseurs. Nous sommes ici en fait dans le crowdfunding, ou bien. Donc, on aimerait que le CEO prenne et jette un coup d'œil du document qu'on lui a envoyé, d'accord, et qu'il essaye de nous comprendre pour que le projet puisse
également aller plus vite et qu'on puisse atteindre nos objectifs. Parce que nous sommes en train de parler, nous basant sur des expériences par rapport aux autres projets. Lui-même, il a pris, par exemple, le cas de Uniski String Technology. Le Uniski String Technology a plusieurs partenaires nationaux, Cameroun, Sénégal, Bénin, qui font le travail. C'est ce qui a permis à Uniski String Technology d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas uniquement le plan marketing ou la politique de marketing mise en place seulement par l'entreprise. Non, il y a eu des conférences qui s'organisent, des conférences physiques, des Zooms. Vous me comprenez, madame? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ce que nous voudrions que le CEO Dylan Vassili fasse. Ce n'est pas une question des contenus dans le back-office. Ça doit aller plus que ça. Ce que nous sommes en train de dire, si nous ne mettons pas en place ce que nous sommes en train de dire là, ça va nous empêcher d'aller encore plus vite. Parce que faire des présentations, des conférences physiques, les gens auront plus de confiance à mettre leur argent que de rester uniquement sur les réseaux sociaux et leur parler d'autres choses. Qu'ils se souviennent qu'au lancement, qu'on traitait Dylan Miron et les gens continuent de traiter de Dylan Miron de scam. Donc, pour créer en fait un climat de confiance, il faut des conférences physiques. Avant que les prototypes de Dylan Miron ne viennent, on voudrait qu'ils choisissent dans différents pays d'Afrique des gens qui seront de faire des conférences présentielles. D'accord. Je transmets ça. Merci. Avec plaisir. Deci, uite, el spune că, în principiu, ce își doresc să faci mai multe genuri de conferințe fizice, în persoană, și să încerci să organizezi pe fiecare țară în Africa câteva consilii membri ai companiei pe care ar deveni de reprezentanți al prototipului de oglindă și ar căuta ei singuri noi investitori, noi sponsori. Deja el s-a prezentat inițial ca sponsor și spune că vorbește în numele celorlalți lideri interesați. Partea asta cu reuniunile pe rețele de socializare, ei nu sunt cam de acord, pentru că spun că rămâne o rețea de socializare pe care lumea poate să intereseze, însă nu se simte sigură, nu se simte asigurată, pentru că doar e o rețea de socializare și e un site internet pe care toată lumea poate să aibă acces, să conecteze și să uite, spre exemplu. Și el consideră că nu e suficient doar partea asta de oficiu personal pe care voi l-ați pus în lucru. Ei doresc să aibă o reprezentare fizică, ca oamenii să se poată deplasa, să le prezinte produsul, să le prezinte înainte ca prototipul vostru să iasă, pur și simplu să creeze diferite conferințe, diferite deplasări, persoanele singure, personale, și să-și poată prezenta proiectul la diferiți sponsori. Păi asta este următoarea etapă, pentru că prima etapă a fost brevetul. Fără brevet nu existăm nimeni. Nu ar fi nimic ce avem pe plan. În primul rând a fost achitarea brevetelor, care a fost un termen dat concret până pe 20 iulie 2024. Că noi proiectul crowdfunding l-am startat în ianuarie și a trecut jumătate de an și s-a trecut termenul de brevet. Dar noi încă la Franța lucram asupra acestui proiect, unde am pornit la Paris și a fost un termen de 2 ani ca să brevetăm această invenție. 1 an jumate a fost la dispoziție. Timpul a trecut repede, noi căutând soluții de investiție, am ajuns la aceea că am ajuns și în Dubai și am pornit această platformă și jumătate de an care a rămas, am achitat aceste solicitări de brevet. Și de asta tot ce s-a făcut corect până în secunda aceasta și până la sfârșit de august vom continua doar cu brevetele, din cauza că fără brevet de invenție nu poate să existe proiectul mai departe.
după care noi începem etapa următoare despre ceea ce a vorbit el. Eu îi mulțumesc lui mult de sfat, așa și trebuie de făcut, însă asta doar după ce achităm brevetele. Adică a rămas încă o lună, se cere răbdare, încredere și după cum s-a văzut pe rețelele de socializare că noi am fost și în Rusia, și în India, și în Abu Dhabi, și în Dubai ne aflăm, în Paris, păi rămâne doar de așteptat, de răbdat încă puțin și vom face, vom îndeplini etapa următoare, inclusiv ce a spus el. Monsieur Rachidou, en fait, il est totalement d'accord avec le projet que vous lui proposez et avec cette partie de conférence physique. Et c'est normal, ils disent c'est le nouvelle étape qu'ils vont mettre en place, puisque actuellement, ils ont travaillé, tout ce temps-là qu'ils ont pris, ils ont travaillé sur le brevet. Sans brevet, il n'y a pas de projet, il n'y a rien à représenter. Donc là, jusqu'au 20 août, ils vont se focaliser uniquement sur les brevets. Après, une fois les brevets finis, ils vont continuer avec l'étape suivante en disant, voilà, ils vont organiser des conférences physiques, ils vont déployer le projet, ils vont commencer à faire la mise en place des petites conférences, des petites réunions qui vont se faire déjà en physique. Également, ça va rester cette plateforme de Zoom que voilà, on a mis en place aujourd'hui pour vous. Et ça arrive. C'est juste que pour le moment, ils ont travaillé vraiment beaucoup sur le brevet. Le brevet, il a duré 6 mois, donc ça a été annulé, ils ont dû de renouveler. Ils ont travaillé également sur lui en France, presque 1 an et demi. Après, ils se sont retrouvés avec leur travail à Dubaï. On voit qu'il y a un certain suivi, il y a un certain lien, il y a un certain développement dans ça. Donc, on est complètement d'accord avec vous. Ça va arriver, sauf que voilà, à partir de 20 août. Merci, madame. Et dites au CEO que nous avons compris, nous sommes patients, on ira étape par étape. Merci. Merci à vous. Ei au înțeles, o să fac așa etapă pe etapă. Noi vom publica această conferință pe, nici nu știu unde, pe WhatsApp, să trimit linkul cu ceea ce am vorbit azi, ca ei să răspândească la toată reuniunea lor. Și cred că în grup putem să publicăm acest video de la Zoom-ul de azi. Mersi mult la toți. Transmite, te rog frumos, că încheiem aici, pentru că la noi e pe timp. Deja e 2. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée, elle sera diffusée sur le groupe WhatsApp ou le groupe en commun que vous détenez. Mais on devra s'arrêter ici parce que tout est chronométré. Et donc, ils n'ont plus du temps à y mettre, tout simplement. Tout est en ordre. Donc, il faudra s'arrêter ici, malheureusement. Mais il vous attend pour des réunions suivantes et ça sera annoncé, ça sera avec un traducteur, tout sera bien équipé. Donc, voilà, vous allez avoir la réunion. Il vous remercie énormément pour votre patience, pour votre présence. Tout s'est bien passé, on espère. Enfin, j'espère que j'ai été compréhensible aussi. Donc, ravi d'avoir fait votre connaissance et bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Bye. Au revoir.